I tako, posle 5 sati hoda, Miljan dođe, tada se nasmiješ. I mi ti šetamo tako, lutamo. Laka si, ja. Ne, nego kod njih strancima. Ovo je šikamo. I mi tako lutamo malo, lutamo Bečom. Bili smo u parlament da idemo sa impresijom, šta ćemo, kako ćemo. Kako ćemo s čovjekom? Ali nismo postavili zajednički jezik, tako da idemo sad ovako mrzovoljni. Jedno tamo crnaca preko puta, pozdrav za Filipa Fića Đurića. Fika. Fiku. Fika, znani. Fika, ajde ovamo lijevo. Ajde, Ajde vamo, Ajde tamo. Ajde, jebi ga, crveno. Fika Đurić. Fiksa. Stari, stali su mi na pješački prelaz, baš ti mene. Kako se osjećaš? Stali ti na pješački prelaz. Evo zna. Bi mu u glave, stari. Ima veće nego moje. Svega miješa ćela. Martini Terraza. Tražim, znaš što mi tražim? Tražim ovako, kako sam ja to objasnio profesoru, velika polukružna građevina sa fontanom u sredini. Velika polukružna građevina, misli stubovi polukružni sa fontanom u sredini. To. I profesor ti rekao, ja mislim da se to nalazi tamo na suprotnoj strani grada, mi pokažemo tačno tamo lijevu, neku treću stranu, on kaže, ajde tamo. Možda i tamo, kaže. Ovo izgleda to ne znam. Moguće, stvari. Evo ga, prater. Sprechen Sie fucking Deutsch. Prater. Idemo u Prater da se ljuljamo. Sad ću ja tako. Izašao mi iz GPS-a. Iz GPS-a ti izašao? Ješ. Kako ćemo se mi vratiti kući? Ne znam, stari, to malo prođe. Neka, evo ga, kako se to nađe. Sreća. Sad ću ti kažem gdje je